Parjolo maraja imanami parjolo pas datang yang kami. Tingkatkan kami baca parjolo. Kami baca orang guru. Oh, satu pos rohani di Lahore Malaysia. Sama ni mali kita paparan di Opo Pisang. Toho dulu obat dobun tanamar hamarangi. Inang takas na kuha kami ng mastada. Isodo hamu dinami do ang dinami. Sinomor sana may pangalaman. Sinomor 2 ang pubangan. Hasil untuk dulu matok kami sinomor 3 ang pubala jauh. Ang ginuli namin sinomor 4 ang bugete. Iyong na tuwa-tuwa pinatik kulit-kulitan dos tu huli-huli. Molohahanan tong na marulaw. Ang ginuli do nagabi manapuli. Nang sumali sa balikna. Mula ang ginuli na marulaw. Hahanuli do nagabi manapuli. Asa tungkol sa namin di kamu hahanuli ang ginuli namin. Siya kami sa paparan yung puntas na martulu. Hamuma na marsiatura dari sondo dahaha poparan ni siakan siya punta pangalaban dahaha mana mga tuha luli tuang luli budiman mau lihat tema di Monasu namin perlu bijak di protokol serta di bulan dihita bangi dodoh gomos monutup di dalam makarai diurangi kapolumi sama dalam dono pinggir boido milali WA mulai ate masuk di menang di keparan di Buta Pisang nagabi takas ngani di Kompona Sulta adi pasa tuhida na tunai seno Buta pangalaman tuh Kubale nomor 2 siap bulan Abu Gede baru serata pasanto. Jadi mau ada tinggisan nama lagi paparan berputar berpisah atas tubuh kulit dan lain paparan berputar si nomor 2 angidulita wah angidulit terus marohata deh sedang hata mahita jadi semua ini mahaduli terus marohata pinasama paparan berputar siap kangat siap pengalaman mahaduli mah nagabi pasahaton sudi sa mga napakateonon Raja Dewang Beruta Raja Sinalula patikip pinasama sudah para nabuta si nomor 2 Bubane doa Raja Sinalula Bugente idus nirohanta terpulang dari segading mari dulu di panggiringan horas jalaga di mahita di kan marhamarang kita kas duhita masih pada ngeringan memang ini doh komos ati adong jakana salam non ada sudi bui moti paling jarang nak kena bangun no belakangan no tong kita mau nang eta deh nang kata di sudi mah kita tak lupa para dokter tak bisa ala itu kesepakatan kita para dokter besiti jam nagabi mulai ada mah soalnya mah dihamu burunan buat tamu hinan orang torekmu bui dokter tulisanmu setiap biar orang masa tante no gak bisa lah horas mulai ada Semanima di hawa mangboru nami Raja Manulang tak kasa mangboru tonggoro monok kunakan yang ayong hilang kau bala kada bisa hadir takutnya mong natu dia lanak kani jadi mulai ada tunggu betat dahulu sebetulnya nyon like kos jauh turun abarani do badok warga tok dan nahdok ko dalam mati siya mangboru satok tapakai bakti kira doh dengan orang boloboi ay langsung boy mo langsung boy tu hatawa rasul dia jadi mulai ate mah mulai habi udah mulai dari setijak ngadus sedata tahi habi dinalaho manis hawa mangboru nami Raja Manulang jadi partiken pas tawi matu hawa mangboru sidobot ya mulai ate di hamu tulang angin jak kamu maju tinggi asal batu sidai habi yang kena marah lagi mulai ate mangboru lah kamu mah dihita saluhut na biroparan di Raja Napasa Dok maulate pasal kami kamu di hari muna pada titikyo iba kalau batu hata ita su Raja ni bangsa Raja Sisyap dihita me soal dari kondisi tua kita boleh dari holi molo anggina na marulaon ahaduli mana na poli Soni sebaliknya molo hadulina na marulaon anggidoli nama na panapol baik betutu ahaduli dot yang idoli nami
ihami dora sidopao manaeng kula nama songot kona hasudo tangi dohami dohamu berdositai mamu hadulinami tuan nagani runggu mabilang sosongo di tuan kita ompe haduli yang idoli patikeron pasatai ma tuan muna molat Mulai ate mah tutup di Tuhan mulai ate nang dihita sa luna pinompar niyo punta Raja Napasang do turuna senya uli tawe langsung lima dia muna ang iduli nami pinompar niyo punta joro solo pao di pasatamu tuhami ima nalau gabi raja pangalusi di ulota saderon di Madura Raja Sitijak kujalo kami mai jalo ulau kami berdong ngas kiroha langsung lima dihita nama tuhamu ang iduli pinompar niyo punta Runggu Madela suasana ni pinompar ni uputa kini Raja Tuaritan nunga itu di pasar ang idoli pinompar jor sedopa tu hita ope siang kami pinompar ni tuan nagani bubasa tayo magwamu ang idoli pinompar ni uputa Runggu Madela do pinompar ni uputa kini Raja Tuaritan hamuna dua ma namar dus kiroha dinalaho bangalusi suku-suku sise ni tulakta Raja Sitijak partikin ang bubasa tayo magwamu ang idoli Di pinopar nyo puta Raja Napasang lubari si Manu o putas julutu matukot siya lagugig na pinukta nyo puta na parjoling idotong na kaibuton akka na dipugi ay si sadaluluan do sa luluburu jala sadado nang diaka pakateota tak mubi manang diaka ulanado nang tinogan nung nga di patodilokon hahadulita siya pinopar nyo puta tuan nagani jalan nung nga dos roha tinggal siya kita numay pinopar nyo puta Runggu Madela dohot pinopar nyo puta Giti Raja o Pulita kebetulan suci habulo na siya pinopar nyo puta juara sidopao imason na kapatad dahon na kiningan si nomor 3 mau natong di pinopar ni Raja Napasang. Saunari siya kami Runggu Madela nung ados kahina di pahupun di anak mangulahi ma nagabe mga Lucian non suku-sukun ni Raja ni Ulahulata siya pinopar no puta Giti Raja o Pulita dakana do ulungnan na ulaw ni hahana do ulaw niyang kina dos marohata mula doongan no sungon na dia butuh kita masih ada dia partikan ako basa kami matuang idoli pinopar no puta Giti Raja Pulita mau nanti mah di Hamuna ang adoli namin idol itu di kosna jala idol dengan kata di situ itu na mandong diluga mo sulubolo din na diluga hong manopi-nopi mo luhahanan na marulaw ang idoli matong agabi man ang pulis o di man ang sibalik Tikyo di ulota ima siya pinopar ni upunta juara sinupahon nung nga di pasa tuhita na marhamaragi lahu mangulahon-ulahon nga di pasa sadarion maulate ma nakis siyang hahaduli nung nga tupengkan mga lusi masutong bulon ba horas jalagabi ma dihita sa luhut na so di man dihita po parin upunta Giti Raja sada maruhata sada malustate monutuk nao pena pasikopo dos maruhatate maulate ma jadi nagsong di man di Hamuna akabot mo namin unang amang bunod amuno na upang masahok kami diulot na dibaga sa senaryo song ni nang inanta sa libada tapayuhin mapakatayon ng makatayo mga karaja atau paguma akan kurang muna hukum mahita ay sa kido ulah-ulang ng karaja so ni matarlumabi di hamuno ang sagutan namin dengan sahuta Kampung Siluman Bekasi dos maruhanta Raja Nami 7 mahita asarapak patrol hasot kita ngarupak di pusut-pusuta bulan-bulan Raja Sitijak mau lihat tema ano partikian dalam namin no sa tahuna dengan sahuta namin mau lihat tema dihita sa luhut na oras maadala gabi so ni mga Raja Nami na jabulot Gabi Mang Bun nung nga mga raja kami
laho mangalusi suku-suku di raja ibu kira orang pasatami itu apa tulang Mole atema amang boru na burzu ale terus setamle amang idotik kizo tulu buru detik serta dia dia kamang boru do karena berhuduran di manula kolok terus tijak boy do di beges songonara ko hulu kuduka